Wih, di teman-teman, kakak sudah mempunyai keranjang biru teman-teman. Wadidaw, yang belum subscribe tolong di subscribe dulu ya. Dan juga menyalakan tombol lonceng. Kakak akan memberi kejutan teman-teman. Hitung bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wih, kakak telah menemukan banyak mainan teman-teman. Di sana ada anak ondel-ondel, ada boboiboy, dan juga banyak sekali ondel-ondel, dan ada sapi teman-teman di sana. Mantul ya teman-teman ya. Langsung saja kita buru yuk teman-teman. Oke, let's go. Ikuti kakak teman-teman. Wih, kita taruh dulu keranjang biru ini. Wih, ternyata di sini ada 2 badan ondel-ondel teman-teman. Nanti kita akan pasangkan teman-teman dengan kepala ondel-ondel. Wih, yang pertama ini dulu ya teman-teman ya. Kakak telah mempunyai 1 anak ondel-ondel teman-teman. Si muka putih, mantul teman-teman. Asli, kita kumpulkan saja teman-teman. Asli, mantul. Wih, di sini juga kakak mempunyai boboiboy pink teman-teman. Boboiboy tampan teman-teman, berkacamata hitam teman-teman. Langsung saja kita kumpulkan di keranjang biru. Mantul teman-teman. Wow, di sini kakak telah menemukan 1 baby duck teman-teman, bebek teman-teman. Mantul ya. Langsung saja kita taruh di keranjang biru teman-teman. Asli, keren. Widih, let's go terus teman-teman. Widih, nah ini yang perlu kita selamatkan teman-teman. Boboiboy skate teman-teman. Widih, tersangkut di atas antena teman-teman. Asli, mantul, asli. Kita taruh sini teman-teman. Nah, di sini masih banyak teman-teman. 1 pasang ondel-ondel pocong teman-teman. Langsung saja kita selamatkan teman-teman. Mantul. Oke, kita taruh sini saja teman-teman bersama ondel-ondel teman-teman. Widih. Nah, ini dulu teman-teman, boboiboy api teman-teman. Asli keren ya. Ada boboiboy merah teman-teman. Langsung saja kita gabungkan di keranjang biru teman-teman. Asli mantul. Widih. Di sini masih ada sapi teman-teman. Wow, terbang-terbang dia teman-teman. Nah, 1 ekor sapi teman-teman kita telah selamatkan teman-teman. Langsung saja kita kumpulkan di sini teman-teman bersama mainan lainnya. Oke, kita selamatkan 2 kepala ondel-ondel teman-teman agar tidak terbang teman-teman. Oke, mantul. Langsung saja kita pasangkan 2 kepala ondel-ondel ini kepada badan ondel-ondel teman-teman. Widih, mantul ya teman-teman ya. Kita pasangkan ya teman-teman yuk. 1 ondel-ondel mama cantik teman-teman. Nah, widih, mantul ya teman-teman ya. 1 lagi teman-teman. Nah, ondel-ondel pengganteng teman-teman. Widih, mantul ya teman-teman. Terima kasih teman-teman, dadah.